Yeah. King Coach. Kanungibani driver wale bus. Mr. Titless. Usho yiphi bus? Impumalanga coach. Yebo mkhulu. Kani driver ngibani? Ngekho. Ngakuthi ibhasi ibhaliwe. Kingwell Music. Yo. Kala ngesima kwasakhona ngisigezise ngemkhokha lokuligeke kwemaduku neyamathmanjanyana ekhoza ngisasentisa nonga nginavalo navisa tomthola ngitsholo umbhema senkomazi opposite etiko thula zakwatu ligay ufati lakho bathi kusala amasakhulu bapita ngamahoja kusho bangani bakubabotheli mase bafuna kumsomba babona manje nginaka bacanga ukuthi mhlambe sajo ngaliwatsho wathi uyangifuna futhi ufuna kungifutha sengiligcobisa amafutha mangilifaka uyasuda mangilikhipha uyahuda lokho sekuqala kunyuma angitalwa msuthu nemzulu mangosuthu ngumkhulu isibukuphuku umbumbulu tihleso ndalo bukubuku angisweki angiteni angigezi mangena gezi angitheni angibhebhi nemagezi yamabaweli angadoceba kubanda khoza ubukeka ngenamdeni yonke crew yakho bomaniko nabo sijeni boyangisi boking kohle bifaba ingeni angathi ngokuhamba kwesikhathi masebeva kumnandlo omunye wabo utawuthatha bese uzama kusibhaya shaya impulelo umhlathi ngifuna kuduma ngenkani ngibuya kamhlaba uyalingana mina nengadi ngayinathi isakda sebanikati basile imnanzi chorus manje wena udume nga ebheka ibhifu isibake sipasi liphunga lingasavakala yakubona uthatha amachance lakini ngeflow ngekuqala mangifika ngifaka forward angisingi makhiyo kustart ngiyaphunga ngibhala naphansi wena lakimi ungaqasha usebenze yonke inyanga uqeda uholeta imbamba kwendiphathi back ngawe ngidimela inkomasi stand fast babatho nawe lapho usathongathi bongibuka kahle nkabi yami mina ngibhema ihaka gibela nenqawe stage rap ubopha sobhungashi balota kulekelela ngemboni lota kumele ucabane namatamelo ayomvuthela malema mina kasilamba kuhlanzela ukuthi ngiyakadla ngesikhuba wena botheri bakuhlanzela ukuthi ngisemo WhatsApp sikuthi guitar bakutsala lokho kupasa amadu umhlaba elikhalo ngenhlamba bukela ukaka ngishuku labangano kusuke stage nyowele enhloko elifeni lakho uthi nizaba musahleli siwele ngifele lapho ngidobe ngaphula esibali usembe emapolowa ngathubuleleni kazi wafunza kunatha ngelibhansi senza sikhokho like mina ngakujoba ngemaleriki bathi ngisole ekhakini lokubhoda mneke kuncini ngitongithola ngimegedini satawubona wena genzini nakukukhomba kufanakini libhotsho likhona phela lakini ngiyakora mnenge emshini satawupompa silimanzini noma noshoba lebhankini mnenge eforce yatheshini thunebhadi babita kaParis angaphefumi kungumwena ngabangeti ngoba tinda tkendeki cabanga wende esikweleti kuze ugibela iteksi gidi ngimute emathafeni for ukudlala nokulala uqeda ubanjwe diye njengoba ngidisile omele ubuye utobhadara ngoba uyogcina udumile ukhohlwe ngembuya nenkani I'm the king in this way ngimumaqhuza kule game hayi njanaka challenge ngibuya kongcwaba leli game ngimnalo mfana wasepinara ngithanza abantu ngimnale bara senkomazi ngithanza abantu ngimnalo toto wasebhabhini ngithanza abantu ngithanza abantu lokhu xoshaya ibhifu qede kudasebanikade ngimnala khoza wasepinara ngithanza abantu ngimnala igay wasenkomazi ngithanza abantu ngimnakhe emgidi embabathoni ngithanza abantu ngithanza abantu ngithanza abantu number 1 eMpumalanga kani ngibani ngimlo chalpondo fana bebamsukela kumsheki lobuya nini liduku lakho le-one order katemu wena hluleka kumdisa hlezi umtshela ngetisheki thathathi kwamadakho farewell nayival maseke ngathi ongitshela ngematinyo leso sibiko semagwala ubola leli nkabi yamdothola story sami wena mpahla letinja leto beti-14 nyalo kusele 5 bekum-2023 next day kuyobe kusele ngakhi lokwa SK lokumnyamanako ukuthi singadisani suke endleleni wena mnyamani lakhala yami igintari ugezi ugcobi isitini inufeval bakaba uthi abangani bakubadokotela kimbashayi bakaba andupefomela amagesi kebochera bafili nshayetile alanqabuzane ntutane tintshintshi umonco keblandi iskeletondo tibuke esibukwini ngathi u-alien awulambile udzinga amaphilisi ngale disi ngiyakuzama utobhakama yekela kushisha phaphama ntwana yami lana kuliwa ngetandla bafana bami angifilo licaba siyadlala abangani bami mina ngiyasiphusha simokolo ngikaba ngisaba ifokolo ngifuna noyi-4 maninguzele 4x4 ngicike kayi-4 sweleke bantu abayi-4 siwe maloyo tindo ngethi manetendeke so
yonke impumalanga trenditisa Mr. Titless lokuthi senungulalelile nguvile kuwe sithe yangeka kureplyelekele mina futhi hip-hop abakantsheli ngibani lovala amadede nafike ibambe kahle lento ingakuthunukeli kuhleli ivaru uyafahla mara lakimi ungadingi mina ngifuna boliliweni hayi bobhuti baje hambe uyobatshela idis number 2 ayingceni futhi ayideki Kimnalo mfana wasepinara ngithanda abantu Kimnalo ebharasenkomazi ngithanda abantu Kimnalo Jojo wasebhaptini ngithanda abantu Ngithanda abantu Lokutloshaya ibeef cece kudanse banikade Kimnalo Khoza wasepinara ngithanda abantu Kimnalo igeyi wasenkomazi ngithanda abantu Kimnalo Gemjite eBhabathoni ngithanda abantu Ngithanda abantu Ngithanda abantu Number 1 eMpumalanga kani ngibani